L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Eżis telespettaturi ta' F-Living Channel nilqakom għal dan il-programm Il-Verità. It-tieni wieħed mill-iskeda tal-ħarifa. Ħarifa li ma taġ qiegħda tirranka ħafna qed ikonna ħafna bart, jien ngħid għalija nħoss ħafna bart. U x-xita, imma kif jgħidu, ix-xita f'April karru debfin, jiġifieri tajjeb li konna x-xita dan iż-żminijiet ukoll u nirringrazzjaw il-mulej għax għal kollox għandna nirringrazzjaw għax fil-vera sens tal-kelma vera qiegħed magħna għax huwa verament żmien diffiċli tissa. Minfakkarkom li għandi l-paġna fuq Facebook, Il-Verità, fejn tistgħu tibatuli messaġġi kemm privati u anke fuq il-wall tiegħi hemmhekk. Istaqsuni kemm tridu dwar il-kelma tal-Alla. U grazzi wkoll tal-apprezzament tagħkom. Nixtieq ukoll jekk forsi xi ħadd qed jarah dan il-programm li għandu ġieħ kemm fil-qalb jew fiżikalment, jalla dan il-programm jollikom il-fuq u jalla wkoll ifejjaqkom mhux il-programm tax, il-programm mhuwiex tiegħi, jien nipproduġih vera, imma dal-programm huwa ta' Ġesu Kristu. Qed inxandar lilu. U jekk mandani x'għandi ngħid għax jiena nitlob u mbagħad meta nibda l-programm u jmexxini. Mela, imma ippreparajtilkom feature dwar l-aħħar ta' żminijiet, mhux l-aħħar tad-dinja, l-aħħar żminijiet qabel jiġi l-Antikrist. Għax qabel ma jiġi Ġesu it-tieni miġja tiegħu hawn fid-dinja, sa jiġi l-Antikrist. U d-dinja tibda teħżien u fil-fattek qiegħed jiġri. U dan il-feature qiegħed jispjegalkom bejn wieħed u ieħor ukoll x'jaħseb il-bniedem għax ċerti affarijiet ikunu qegħdin jinftehmu mod. Imma sakemm jiġu fulfilled, sakemm daw il-profeziji li hawn fil-kelma tal-Alla jiġu ċerti affarijiet ma nkunux għadna eżatti, nkunu qegħdin naħsbu li eksa jsir jew hekk. Imma Pawlu lil Timotju fit-tieni ittra ta' Timotju f'kapitlu 4 jispjega sew ċar u tont. Ħanibda naqralkom minn vers wieħed. Tinsewx iġibu l-Bibja wkoll irid ngħidilkom li daw il-programmi qed ikunu wkoll fuq YouTube. Il-mod kważi hemm kollha qegħdin. Arawhom jiswew għalikom anke jekk ma temnux. Arawhom imma, għamlu dan huwa rigal għalikom mingħand il-mulej. Mela ħanibda naqra minn vers wieħed. L-Ispirtu jgħidha ċar li fl-aħħar ta' żminijiet xi wħud jitbedu mill-fidi u x'qiegħed jiġri llum. Il-ħażin qegħdin narawh tajjeb u t-tajjeb qegħdin narawh ħażin. Anzi, pjuttost il-ħażin qed ikun bid-dritt tal-bniedem. U jagħtu widen għall-ispirti għar-rieqa, ġifieri tax-xjaten, ġifieri iktar jisimgħu minnhom inkella mill-kelma tal-Alla, inkella minn Alla. U għal talim ta' xjaten emmi
dawn jisfaw imqarqa minn nies giddieba li għandhom il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza tagħhom. Bħal dawk li kundannaw iż-żwieġ u ma jridux li jittiekel li kelli Alla ħalqu biex jittieħed frat il-ħajr minn dawk li ħadnu l-fidi u li waslu għat-tarif sħiħ tal-verità għaliex iż-żwieġ Alla ħalqu, Alla kreah, iż-żwieġ eżatti kif Alla ħalaq il-bniedem il-Adamu lil martu għalilhom biex isiru ħaġa waħda. U minnu dak il-bniedem li għandu jwaqqaf u jgħidlu int ma tistax tiżżewweġ. U ifhmuni. U għal dawk li ħadnu l-fidi li waslu għal tarif tal-verità, kull ma ħalaq Alla u tajjeb, xejn ma għandu jitwarrab minn dak li jista' jittieħed bratta ħajr la darba tqaddes bil-kelma ta' Alla u bit-talb. U hemm ħafna affarijiet ukoll sa jiġri fi żmien dak li qrajtilkom jiena kien mill-ewwel Timotju, ma nafx kif ġejt hawnhekk jien ħassuppost mort fit-tieni ktieb ta' Timotju, imma kif qedtilkom jiena qabel. Il-mulej jmexxini. Ħanaqralkom din ukoll dwar dan li qed sa jkun il-feature, ma jimpurtax ta' għax jiena fidejn il-mulej. Mela, il-feature huwa dwar dan. Dan għandek tkun taf li l-aħħar tad-dinja ikun żmien qiebes. Il-bnedmin jingħataw għall-imħabba tagħhom infushom u tal-flus. Faħħarin, supervi, dajja, ma jisimgħux mill-ġenituri, bla gratitudni, bla tjieba. Smajtu għadik, ma jisimgħux mill-ġenituri. Qed inti nnutaw da żmien it-tfal jien ngħid għalija bħarsa kont nibża minn missieri. Ħarsa biss ta'. U min huwa daqsi jew ixjeħ minni. Ġifieri, jafx qiegħda ngħid u l-valuri u kemm konna fil-ġabra u nitolbu flimkien. Titlob il-familja għadha titlob flimkien ma' tfal. Fil-ħodu, fil-għaxija u kull meta hemm bżonn, qegħdin nagħlmuhom it-tfal tagħna. Dawn il-valuri sbieħ jew qegħdin jispiċċaw, jew m'hemmx ħin. Jew issa dak mhumiex moda. Mela, bla gratitudni, bla tjieba, bla qalb, bla ħniena, mhux dawn iż-żminijiet eżatti qegħdin. La blaba, bla razan, kifra, bla mħabba, għat-tajjeb, kif qed fil-bidu. It-tajjeb qegħdin naraw ħażin. Tradituri, bla ħsieb minfuħa bihom infushom. Iħobbu aktar il-pjaċiri mill-Alla. Nies li jixħdu l-qawwa tat-tjieba minkejja li minn barra jagħmluha ta' tajbin. Għax hawn min ikun faċċol, jagħmluha li huma okay, all right, sakemm tagħmel dak li jgħidulkom huma. Nies bħal dawn aħrabhom. Għax fosthom hemm xi wħud li jiddiesu fil-familji u jaħkmu taħt idejhom nisa imsejkna, mobbijin bid-nubiet u mkaxkrin minn kull xorta ta' xewqat. Li dejjem lesti biex jitalmu imma li qatt ma jsejħilhom biex jaslu biex jarfu l-verità. Bħalma Ġannes u Ġamri jekk ma tafux min huma dawn, marru fit-Testament il-Qadim, għamlu naqra homework ukoll. Waqfu lil Mosè, hekk ukoll dawn jifqu lill-verità. Huma nies ta' moħħ mgħawweġ u ta' fidi mħassra. Iżda mhumiex se jimxu aktar il-qudiem għax kulħadd qatt isir jaf bil-pluwa tagħhom kif ġara minn dawn it-tnejn.
tridu li jiġulkom bħal dawn. Għalfejn ma sfittxux u titolbu lill-Alla biex jtikom l-elf. L-erf li talab Salamun, dak li talbu mhux ġojjel u affarijiet, imma l-erf. Ħalli aħna nkunu nafu fejn qegħdin mal-mulej. Araw dan il-feature. There are many scriptural proofs that showcase the fact that today we are living in what the Bible calls the last days. But in this video, we will count down the top 7 most undeniable scriptural proofs that the time of tribulation, the time of Jacob's trouble, is about to begin. Some of these scriptural proofs you may have heard of before, and they may be familiar to you, but others are less well known and I believe are easily proven relevant. So the top 7 scriptural proofs that we are living in the end times. Number 7. The age of scoffers. 2 Peter 3 verse 3. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers walking after their own lust. Today, it's increasingly unpopular to uphold the Bible as truth. Even in many Protestant churches today, Bible stories are held up as works of fiction in order to convey to the reader a broader point. Most Christian universities today teach evolution as fact and the biblical 6-day creation as just fanciful writing. This verse in 2 Peter chapter 3 even lays out what some of this scoffing is all about: a biblical worldwide flood, whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. 2 Peter 3 verse 6. Today, this is one of the most scoffed at notions in religious and secular universities, that a worldwide flood actually took place and wiped out almost all of humanity. Yet the verses clearly state that scoffers will come and focus on the flood in the last days. Number 6. Perilous times. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, and then in verse 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Can anyone with an accurate view of history identify a more evident time where people openly sinned in public without a care about who knew or who was watching? University students walking around displaying sexual replicas of male anatomy are openly admitting the sins of the Bible and being allowed to maintain a status of authority. Or how about a legal system that allows the open murder of human beings and a government that pays for it all? The whole world, all of it, has forgotten what sin is and is no longer shamed by it. We've come to hate good and love evil. We hate life and we love death. As Paul wrote, these indeed are the perilous times of the last days. Number 5. Moving at light speed. Daniel chapter 12 verse 4. But you, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. The time of the end, it says. Many shall run to and fro. Today, you can board a plane in New York City and in less than 24 hours be in some of the most remote parts of China. This was unheard of just 100 years ago. When you look out of an airplane at the clouds below, do you realize that you're seeing something that 99.999% of all of humanity that has ever lived on planet Earth has never seen before? Today, people make trips across the country every holiday season. Trips that even 100 years ago would have been only one way for most people. People today are truly running to and fro. And knowledge shall be increased, it says. It's impossible today to actually calculate how much information is on the internet. Knowledge has grown beyond the ability to actually measure it, literally. Today, you can go on YouTube and learn how to be a mechanic, or how to fly a plane, or grow onions, or install solar panels. You can literally learn any aspect of world history, biology, mathematics, engineering, and all from multiple points of view. Knowledge has increased at the time of the end. Number 4. The fullness of the Gentiles. Romans 11, verse 25. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you would be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles come in. Many Christians might be familiar with this verse, but many fail to understand that Paul is referencing the prophecy given by Jacob to his grandson Ephraim back in Genesis and a verse in Daniel. And Joseph said unto his father, Not so, my father, for this is the firstborn. Put thy right hand upon his head. And his father refused and said, I know it, my son, I know it. And he also shall be a people, and he also shall be great.
but truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations. Jacob told Joseph that his son Ephraim would be great amongst the nations, the Gentiles, not great as in powerful, but great as in numbers. And remember the verse we just read in Daniel chapter 12? Well, if you keep reading, you get to verse 7. And when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. This verse also is directly connected to the prophecy given by Jacob and spoken of by Paul in Romans chapter 11. We, you and I, happen to live in a place in history where all of the earth has been explored and its people groups have been made known to each other. With the exception of a tribe or two of people located deep in the Amazon, all of humanity has been discovered and explored over the entire planet. What does this mean? It means that humanity has encompassed the earth as a whole. We're everywhere. The seed of Jacob has become a multitude of nations, and the fullness of the Gentiles is ready to come in. Number 3, the Enviropig and Chimeras. Isaiah 66, verse 17. For by fire and by his sword will the Lord plead with all flesh, and the slain of the Lord shall be many. They that sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind one in the midst, eating swine's flesh, the abomination, and the mouse, shall be consumed together, says the Lord. Now, most Bible scholars will agree that this last chapter of Isaiah is about the final judgment of God and the millennial 1,000-year reign of the coming Messiah. And that when he comes, people will be eating swine's flesh, the abomination, and the mouse together. Just a few years ago, a university in Canada successfully created what they called the Enviropig, a pig that grew faster and produced less methane gas, making it cleaner for the environment. They achieved this feat by combining the pig with DNA from a mouse and E. coli bacteria. E. coli bacteria comes from fecal matter in the intestines. Let's read it again. For by fire and by his sword will the Lord plead with all flesh, and the slain of the Lord shall be many. They, eating swine's flesh, the abomination, the mouse, shall be consumed together. Because of a public outcry on the project, both the FDA and Health Canada shelved the requested approval, and the Canadian University stored the genetic DNA of the project until a later date. But universities and other agencies have since taken the data from the project and used it to further develop and alter pig DNA with mice DNA along with the DNA of E. coli bacteria. The technological marvel of mixing pig with mice DNA and the DNA of E. coli bacteria is something you could only see in these last days. Number 2, the Rosetta Stone Age. Genesis 11, verse 6 through 7. And the Lord said, Behold, the people are one, and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and confound their language, that they may not understand one another's speech. Let's think about this. All of humanity has been divided by speech since Genesis. God specifically says that this language division is to keep man from doing whatever they can imagine to do. Today, you have devices such as the Pilot and computer programs to overcome most language obstacles. Even Google has translation ability built into its search engine that translates in real time. It's safe to say that the barrier God placed upon humanity back in Genesis has been removed, or soon will be. Today you have genetic experiments and government projects like CERN that involve dozens of countries and their top scientists. There are no language barriers in these projects anymore. The last time humanity had the ability to communicate without obstruction, the creator of heaven and earth decided to step in. With the removal of language barriers so close to becoming a reality, the involvement once again by our Heavenly Father must be close at hand. Number 1. The return of obedience. Deuteronomy chapter 4 verse 30 and chapter 30 verse 1 through 3. It was prophesied by Jacob, Moses, and the prophets that those of Israel would be conquered and scattered thin among the nations of the Gentiles. They were conquered because of their disobedience at hearing and doing the commandments, statutes, and judgments of God. But one day they would again turn their hearts to God and begin to be obedient. Consider these verses from Deuteronomy chapter 4.
And the Lord shall scatter you among the nations, and you shall be left few in number among the heathen where the Lord shall lead you. But if from thence you seek the Lord thy God, you shall find him. And if you seek him with all your heart and with all your soul, then when you are in tribulation and all these things are come upon you, even in the latter days, if you turn to the Lord your God and shall be obedient unto his voice. You shall therefore keep his statutes and his commandments, which I command you this day, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong thy days upon the earth, which the Lord thy God gives thee forever. And then consider this in Deuteronomy chapter 30. And it shall come to pass, when all these things are come upon you, the blessing and the curse which I have set before you, and you shall call them to mind among all the nations where the Lord thy God has driven you, and shall return unto the Lord thy God, and shall obey his voice according to all that I command you this day, you and your children, with all your heart and with all your soul. That when the Lord thy God turns your captivity and has compassion upon you, and will return and gather you from all the nations where the Lord thy God has scattered you. There is a huge movement growing among the people of the world to once again hear the words given by God to Moses and to return to those ways, to begin to obey the commandments, statutes, and judgments, to keep the feasts that God says are his and throw off the feast of Rome. They are realizing that our Messiah, when he was on this earth, he spoke the words of Moses and taught his followers to keep the commandments of God and throw off the traditions and doctrines of man. So the number one scriptural proof that we are living in the last days is the simple fact that people are coming back to the commandments of God to be obedient to the fullness of his Torah. Għalhekk jiena nemmen fil-kelma tal-Alla mhux fir-reliġjon ta' għax ir-reliġjonijiet gwerer iġibu fil-kelma tal-Alla. Għalhekk għax dak li hawn sar qed isir u sa jsir. Ħanaddu għar-riklami mbagħad inlaqgħakom għall-mistiedna tagħna ħanħallikom bil-kurżità. Riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Nilqakom għat-tieni parti tal-programm Il-Verità fejn sallaqakom mal-mistiedna tagħna oħti fil-Mulej Rose. Grazzi għax ili ngħidlek u nixtieq li tiġi. Naf li mhijiex faċli li tgħid is-testimonjanza għax biha ngħinu ħafna nies u x-xitan ma jkunx iridna. Għax testimonjanza l-ewwel nett mhix faċli kif diġà għedt. Mbagħad speċjalment fi żminijiet tal-lum. Speċjalment xi 50 sena ilu. Speċjalment xi 50 sena ilu daqshekk ilek. 49 daqshekk. Naf li smajt għax ġiet il-mara tal-pastor tgħidli jgħidilha lir-Rose biex tiġi. U mbagħad ġie l-pastor u smajthom jgħidu li inti qabel il-pastor tagħna ġifieri kont born again. Mela tix nibdew għax il-ħin malajr itir. Mela inti trabbejt ġifieri Familja kbira ta' 9 konna. U konna 9 aħwa. Ommi miskina kellna bakery u dejjem xogħol. Iżjed tiġi festa iżjed nkunu xogħol għax kont tagħmel double dak iż-żmien. U kienet tiġi l-Ingliża. Ġifieri inti trabbejt familja ġifieri Familja kattolika. Kuljum fis-sitta ta' filgħodu għall-quddies.
Missieri kien jiftaħ il-Rediffusion dak iż-żmien kien jalaq xi 11 ta' billej. Allura u kien jidħol tard u kien jagħmlu full-on. U fis-6 ta' filgħodu tibda tgħajjat ir-Rediffusion l-Ave Marija. U kulħadd kien iqum insomma u konna mmorru għal qudies. Wara konna rridu mmorru ġol forn, il-bakery, u konna nkunu rridu nejnu minn missieri jabbi l-ħobs ġo trakkijiet. Wara għall-iskola. Meta dak iż-żmien konna mmorru xi l-ofsinhar minn għalija. Inti fejn kont il-liema waħda li twiliet inti żgħira Jiena tan-nofs. niġi number is-sitt waħda kont. Is-sitt waħda. Wow. Somma aħna konna 7. Imma Is-sitt 9 ukoll familja Seba' bniet kbira. u ġissubi. 7 tibniet u U 2 ġis subien. Konna morru il-mużew, insomma, konna morru l-iskola, imorru d-dar, niklu, nerġaw morru l-iskola. Fl-erba nerġaw għad-dar minn hemm għal-mużew. Il-homework u niklu x'nafin xi l-10 ta' billej konna rridu nagħmlu l-qaq. Però ommi dejjem tajt ir-rożarju, konna nagħmlu dal-madoffiqa U waqt u nagħmlu r-rożarju. Dik hija sort of parti mit-tradizzjoni kif eżatti. Meta darba ommi kienet ġol forn, qed tbih il-ħobs għax kienu jiġu ħafna nies. Kienet tiġi ċertu waħda Ingliża, Mrs. Howard. U kienet titkellem bl-Ingliż. U ma kienx tifhimha kelma ommi miskina dak iż-żmien. Kienet tgħidilha yes. U l-għada terġa' tiġi biex tieħu xi ħobża u ommi kienet tgħidilha yes. Darba minnhom ġiet għajtit li għalt li ejjara xi trid dil-madoffi għalt li għax ħadet li rasi sort of. U ħriġt qed inkellima qed tgħidli Mrs. Howard u qed inkellima insomma għalt li għax għandi bżonn min jiġi inaddaf lid-dar. Għandha bżonn għajnuna bħala fattika. Għattila għattila di trid min jgħinha fid-dar, għattila trid immur jiena għalt li le għax għandna x'nagħmlu għafna għattila ħammur. Għattila 18 bija jħattini. 18 bija dak iż-żmien. Min da żgur kienu ħafna. Fin-1971. Hawnhekk għandi xhieda tal-Bible li kienet fin-1971. Mela. U dan il-Bible ġifieri din il-Bibbja tagħtilek i. Tagħtili hi. Għaliex għax kont immuranda, insomma mort biex innatfilha. Kont Grek ġifieri. Kont Grek. Kont immur fil-sien, kont innatfilha biex naqla din madoffi dak iż-żmien kont teenager, 18 years. 18 bija jissibx tagħmel biha. That's good. Għax missier ma kienx jagħtina minn. Kontu taħdmu għall-familja. Ara l-familja kif kont qed ngħid fil-bidu tal-programm jiena illum qed isibu kollox lest titfalu bekk ikunu ma jobdux għax jaħsbu li jaħdu l-affarijiet for granted għax ma jafux id-batija. Dik Veru. Mela, kont immur nejna di xi darba f'ġimgħa jew darbtejn u kienu jtellaw għax qed ngħidlek crown u minn għalijat minn ta' xirbija kienet anyway. Sejtom jiena. U kont meta naddaf kella isom pictures żgħarek bil-verses tal-Bible. U kont ngħidilha kemm huma sbieħ jiena daw. Kienet tgħidli you like them, għedtilha yes, very nice. Għalt li mela from now on, we are going to have an hour, a cup of tea, and I will explain, nispjegalek dawk l-inkwatri. X'inhu huma u xi jfissru? Jiena, okej, nofsija. Ma tafx tgħaddi taħsek xorta u ma tagħmel xejn, sort of tixrob it-te. Anyway. U bdejna. Tant laqtitni u tant kont inħossni relaxed u isa titfa' ċertu mħabba x'kella kienet ħelwa dil-madoffi żgħira ma fiha xejn.
U konna jdila konna nsaqsija mistaqsijiet. Allura jiena l-Madonna konna kif ma tħobbuwix, ma tadurawix, konna jdila le kienet tajli. Aħna nħobbuha, nirrispettawa, daqskemm nħobbu l-mulej. Però il-mulej miet għalina. Eżatt. U għaddi għed tamil sens jena. U bdejt ninteressa ruħi, insomma. Darba minnom kella dal-inkwatru u fejtajt li kien Ġesu kellu il-ħutu. U jiena qabel qatt ma nsejna bibja. Aħna kellna bibja d-dar imma kienet kbira daqshekk u ħoxnek. Indurata bid-deb. Ġo kaxxa, pulit, ġo senduq. Alla ħares minn imissu. Da, kien konna xi darba rari konna noħorġu biex naraw l-istampi. Il-bqija Bible assaġġ ma kenniex iżjed. Kelkom imma ma kontux tużaw. Ma konniex, kien kbir daqshekk oħxunek. Viva. Anyway, għalt li sanatik Bible, għalt li ftin nofsija li l-kap ftin li nieħdu, għalt li fitta xara inti, għalt li għak tiġib Bible minn tijak biex inti tkun ċerta xaħna najdu, għalt li ġibu koll, għalt li la mandiġ, għalt li melissa natik wieħed. U tatni dan. Dan huwa Bible li għandu 48 years. Mamma mia. Ilu għandi minn dak iż-żmien. Wow! Għandi din bħala xida 48 years oħra fej kienet tajdli u Din għalik mitl u deb din. U għawnek x'għamlet lek ġifiri? Emmek kienet issibli, per eżempju, tiktibli Mark 6 fej jgħid li Ġesu għandu il-ħutu. Tix naqrawa nsibha. Mela le, naqrawa. Mark 6. Mela. Insejt il-bibja tas-soltu jiena u dan huwa l-ewwel bibja li kelli u kont inniżżela u nagħmel ħafna kuluri biex insibhom malaj. U ħallejtu hekk rekordju tal-ewwel bibja. Mela. Mark 6, verse 3. Mela. Mark 6, verse 3. Mela. Ħanibda. Dan mhuwiex il-mastru Daxxa bin Marija u Ġagbu u Ġose u Ġuda u Xmon u ħutu l-bniet mhumiex hawn magħna. Ma skandalizzaw ruħhom minħabba fih, sintendi dan kien qiegħed jipriedka ftit qabel Ġesu. U din ukoll qiegħda f'Mettju minn għalija 12. Issiba wkoll f'Luke 8:19. Ġifieri msemmija ħafna. Ħafna drabi. Ħafna drabi. Ħanarek ma nsibix fejn fajjin. U fejn qed li wkoll? Luke 18, verse 19. Mela Luke. Mela Luqa 13, u x-13 qed li 13? Luke 8. 8, sorry hi. Xumar, 19. Tibżax hawnhekk. Is-salot tagħna mela. Luke 8. Verse 19. Mela 8, verse 19. Ġewwa li ħommu ħutu, iżda ma setawx jersqu lejh minħabba il-folla. Xi ħadd qallu ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk. Iżda hu weġibhom, Ġesu ġifieri. Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jagħmlu li jgħid hu. Ġifieri jiena u inti ukoll aħna Omm Ġesu. Uħutu wkoll. Issa jekk nieħdu naqra spunt minn nota li hawn hawnhekk. Għax hawn in-noti ħammorru fejetlek Mattew 11, vers 46.
Mattew 11 fejn qed jien fejn nafa dik ukoll. Vers 46. Mela, kien għadu jkellem. Matthew 11. Mela, Matthew 12. Sorry, okay. Kif kien għadu qiegħed ikellem lin-nies ġew muħutu l-istess ħaġa waqfu barra u fiċċew li jkellmuh. Issa hawnhekk hawn nota. Ħutu xi tfisser. Fl-ilsna semetiċi ħutu tfisser ukoll kuġini u qraba oħra. Imma it-tradituri Griki ittraduċew litteralment aħwa. Jien ngħidilkom il-verità, meta sirt naf biha dawn il-versi fuq ħutu, mort fit-Testament il-ġdid bil-Grek u hemm miktub Adelphus, ġifieri kif hawn f'din in-nota li bil-Greki għamluha li huwa litteralment aħwa. U din hija Adelphus li tfisser connected by the same womb. Iġifieri mill-istess ġuf. Fil-fatt, m'hemm bżonn hemm miktub li Giuseppe Fil-fatt mur Matthew 24 u 25 hemm fej Joseph knew her not. Eżatti, dik li kont sa ngħid ukoll. Anki Mattew Until she had brought forth her first son. Eżatti. Li hemm miktub li fil-fatt Giuseppe baqa' mara fiex lil Marija sakemm kellha l-ewwel ibn. Ġifieri baqa' mara fiex, ġifieri ma kellux kuntatt sesswali magħha sakemm u kif fil-fatt semmejta f'dak kif bdejt naqra jiena li qedtilkom mhux dir jien irid naqra fil-bidu tal-programm u semmejt ukoll iż-żwieġ jiena. Ara għalhekk qedtilkom. Mhux kif jiġu l-affarijiet. Dal-programm huwa tal-mulej. Jiena nitolbu u jmexxini hu u l-meravilji li jibda jagħmel waqt dan il-programm. Qed tifhem kif kollox huwa maqut mela jien semmejt iż-żwieġ. U hawnhekk arġajna semmejna żwieġ dak li ġifieri jfisser mela Marija wara li kellha lil Ġesu kellha it-tfal. Għax dak għalinna Alla biex nagħmlu morru u katru. Inkomplu dwar it-testimonjanza tiegħek oħd. Ok, mela, naturalment jiena bdejt nistaqsi ħafna affarijiet għax jiena qatt ma Kienet għandek 18-il sena, u Kienet għandi 18 sena, qatt ma smajthom daw. Da żgur ma f'dak iż-żminijiet. U daqshekk. Ġieli qas inkunu Ritwal x'qegħdin tgħidu? Għax il-kelma Alla tgħidlek. Mhux xi ħadd ieħor irid jitfa' jgħidilna x'għandna ngħidu u nfaħru lil Alla. Mhux il-bniedem għall-bniedem imma huwa l-Ispirtu Santu li qegħdilna l-kliem. X'irridu ngħidu mhux ritwal hekk, irridu ngħidu hekk u hekk u ma niċċekkjaw x'hekk għandniex qegħdin ngħidu il-verità mbagħad wara kollox. Rridu noqogħdu attenti u niċċekkjaw bekk ukoll tiċċekkjaw lili ħalli dak li nkun qed ngħidilkom jien. Ikun il-verità. Mela din Mrs. Howard kienet imbagħad iġġib li booklet żgħar u kien ikun hemm anġlu pereżempju u tfajla u demonju bil-furkettun. U kien ikollhom il-bubbles x'inhu ma jgħidu. Id-demonju kien jgħidilha pereżempju ħuda dik x'inhi dik mixejn. Imma kieku kienet ħatoħodha l-oġġett li kien hemm kienet se tbikki baby pereżempju tifla iżgħar. U l-anġlu kien jgħidilha lejha ħasra għax se tbikki dik it-tfajla insomma. Iġifieri kif qed tgħid inti ħalli nispjegawlek ukoll. Ġifieri kull meta aħna ma nobdux il-Alla ikun hemm il-konsegwenzi. Ikun hemm il-konsegwenzi. Sa nweġġgħu jew il-ħadd ieħor jankallimna nfusna. Ħafna veru. U tara l-anġlu qed jikbi pereżempju għax irnexxielu jieħu di tfajla tieħu dak l-oġġett li mhix tagħha. Da biex inġib eżempju għax kien ikun hemm ħafna. Mela darba ommi fettilla toħodhom li dal-madoffi kodba kienu għal-qalbi vera u kienet ħadithom għand il-kappillan. Ok. Għax ħasbet li qed indur max-xitan
U jienet tajdli, ma kien sija moment mur xizziet, ħallik mill-flus, mur xizziet dik edha tmexxik ġo. T-brainwash jew whatever. Tmexxik ġo linja ħażina. Żina. Aħna mhux hekk imdorrijin. U biex ma ntawwax ġdid ħadet dal-kodba anti-kappillan. Meta ġiet lura għat li għattila rajjena, tatom li lura, għattila xġara, għattila xqallek. Għalk li ħallija għax li qed tagħmel sew. Praise God. Qed ngħidlek vera, għattila mela tihom li għax kienet se tqattaħħom. Kienet qattat li xierba, mbagħad għattila ma għattila tkomplix tqattaħħom għattila x'dawk. Jiswa ħafna flus, għad li ġibhom la, u marret għand il-qassis. U dak Alla ħalliha għax mixja fit-triq tas-sewwa. U hemm il-mami kienet ikkalmat. Ikkalmat. Praise God, hi. Darba minnhom kien il-birthday tiegħi niftakar. Sadattant imma konflitt ma tafx fil-da Rosarju kull-jum u Quddis kull-jum u fil-li qed taqra l-Bibla qed issib li ċertu repetitions. Alla ma jridhomx. Mhumiex ta' valur, il-Madonna mhux lila nadoraw inħobbuha b'qalbna kollha, però Ġesu għamalina u mita U li miet u li għamel jismana għax reġa għam il-mew. Eżatt, huwa ħaj. Konfuzjoni sħiħa. Sħiħa, għandek raġun. U kelli l-birthday u tatni Bible, kien sabiħ tatni Bible para regali kbarek. Għattissa mur nieħdu għand qassis għannarax Bible tatni diħax isek ma tkunx ċerta mal-għawel. U mart ħattu u għetnajdlu x'etnamel għalli kun imbirka dak. U mill-lijak, għalli kun imbirka, iżjed isek titħawat. Malajna mort tal-parir. Għal-parir. U flok tani parir dak, għalli kun imbirka binti. Unbat, jino ħirġa. Għajat li għalli jimporta jek nitolbok tatini il-Bible. Isħajat lu jina, satfalli kontajti, askellijajti. Għatlu dak għadni naqalaw, għatlu tal-birthday. Frida Assis u ma kellux il-bibja. Assis. Jekk insemmiħ ħafna nisja fuq. Li hemm bżonn nissemmi. U memx għalfej ġifiri. U insomma, u tajtulu, għax staħajt najdlu le. Mort najt il-Mrs. Howard għattila il-Bible ħadu li Assis, għattli għalfej, għattli ibżax, għattli sanatik ieħor, imma li tatni ma kienx jirriplejsja dan għax vera kien għal-qalbi, kellu tipa vera u kien The Gideon's International Bible u bqajt dan somma jena. Mbabdi titkellimni fuq il-mamudija. Għalt li għax you have to be born again. Għattila xieġifiri. Sorry. Għattila ma nafx ġifiri, għattila jina tammit, għatli manti taf li tammit. Għattila mux kullħat ta' anka ritratti għandi għattila. Tal-mamudija? Tal-mamudija. Mela, ħanif u ħallissan komplu. Ħanaddu għal-reklami, ibqaw emme, għax verament interessanti bħal dejjem it-testimonjanzi ta' kif isibna il-mulej meta nkunu in-naċ mitlufin. Reklami. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba għal-Ormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi
Il-verità hi Kristu, u żbaħ mill-verità mawx mela ħankomplu din it-testimonjanza li ma nitilfu xejn għax verament daħħaltni fiha u lilna kull min hawnhekk ukoll. Kolla qegħdin bil-kurzità mela qaltlek wasanna f'dak il-punt fej qaltlek you have to be born again mela titwieled mill-ġdid. Mela, U kont qed tgħidilha inti diffiċli li iva. tammint u kif se nagħmel biex ommi ngħid il-mami u hekk, daqqa ngħid ommi u daqqa ngħid mami imma. U hija mhux xorta. U deċidejt li Titwieled mill-ġdid. nitwielet mill-ġdid bil-moħbi. Għax kelli ħafna kontrija, il-mami kiena inside out kontrija, għattila, ok, imma jien minn dejjem kelli issa dik xi ħaġa nieqsa li ma tafxini, fimt? U tant laqtitni di kont inħobba vera jalla jti għal-ġenna li edha fil-ġenna. Vera salvatni u ġabitni fetħit li għajnejja. U meta tibda taqra l-Bajbil, tiftaħ għajnejk fil-verità, u xekku il-program tijak il-verità, imma vera tiftaħ għajnejk. U għalt li Melissa tafx namlu, għalt li namlu piknik. Għalt li u titammet. Għalt l-orrajt, sadattant jina dem ninkwieta li qed nagħmel xi ħaġa mewwara dar ommi u ma jafħat u x'nafin. Però il-peace li kelli ġo fija undescribable. U hekk għamilna, għat li sa nhar it-tnejn dik kienet is-suq Volkswagen sajra tub sejrin. Il-Mistra Bej. Konna morna Mistra Bej. U kienu ġew nies dak iż-żmien kien ikun hawn il-flotta Ingliża jew Amerikana ma nafx HMS Bulwark. U ħafna mis-sailors kienu Christians. U kollha ġew daw għax konna mmorru l-Furjana. Kienet ippreparathom biex jiġu ġifieri waqt il-mamudija tiegħek, u jiġġiġmi. Vera kienet sabiħa. Konna. Ma kellekx ritratti tagħha din bil-moħbi u tinsiex. U konna morna. Dak iż-żmien kienu kun hawn Ray Lench ukoll għax kienet toħodni għal Bible Study l-Furjana niftakar. Kien hawn ġifieri dak iż-żmien ukoll. Kien hawn. U insomma, biex ma ntawwalx ħafna konna morna għamilna sandwiches u kafejiet u hekk. U kif wassalt il-Mistra Bej, nara rux mata nies. Dak il-ħin bdejt nitrija tanki għadni nsemmi issa. Bdejt ngħid il-marelli kemm hawn nies, speċi isunni kemm san jaraw nies. Għalt li those are all invites. Għatti la ġewa ħabba fija jina, għalt li this is a big day. Eżatt, ċelebrazzjoni. U għafseb wara fis-sema. Eżatt. U għamilna piknik, bdew jitolbu, bdew jikantaw, ferħ. Ta' barra minnaw. Ta' barra minnaw nikum. Għax ta' sema. U għalt li issa bżax għalt li ħajkun hemm tnej żommu, kien hemm Ray Lench u xi ħadd ieħor. Ma niftakarx għax għadda żmien qed nikber qed U hija dawn mhux importanti. U insomma, għad li x'għandi nagħmel talbu fuqi u jozzuk ġol baħar ġiex sekondi kollox u jtellawk. U kien hemm ħafna ferħu kant meta tlajt u kulħadd ibusni u hekk, you're a newborn Christian now, don't be a backslider, please keep on reading the Bible, you're strong, u ħafna klim ta' tifħir u għaddit insomma. Dan bdejt nikber jien mbagħad u kelli boyfriend u dal-boyfriend kien Roman Catholic 100%. Kellu ħuħ minn qed jarani, forsi jafni, kellu ħuħ sagristan, tista' taħseb minn missieru jdoq fi knisja. U insomma, kont inħobbu u bqajna mixin. Però qatt ma żamni li naqra l-Bajbil. Qatt dejjem bil-Bajbil fidi meta kont inkun
forsi għax darba għaddejt Firi, minn dak iż-żmien ma depression. konx tmur ġo knisja kif qed immorru Kont aħna. immur mbagħad. Le, Iva, ngħid il-verità. fis-sensi ma mhux tal-Kattoliċi qed ngħidlek jiena bħal tagħna ġifieri kont tmur issegwi. Kont immur insegwi il-Furjana. Eħe, Gospel all right. Hall il-Furjana. Iva. Eħe. Imma peress li kont żgħira u l-ħadd kien ikonna xogħol doppju. Eħe. L-aħjar ħin ta' filgħodu kienu That's jkunu. good, U eħe, ma ma tantx kontx kont tmur, immur. tmur, eħe. Però l-Bible study l-erba' wara l-ofsinhar Kont tmur. kont immur. Okay. U tallimt ħafna għatlek, kif għatlek. Eħe. Umbagħad. Mbagħad insomma iżżewwiġt. Lil dan ġifieri. Il-dan, Eħe. U marat żgħir dejjem kont bil-qeda ħdeħ u nitlob fuq il-Bible għax il-Bible ikollhom ħafna prefaces sort of jekk inti fid-dwejja aqra Dik, eħe, jurik fejn flima. Eżatt. Ija, U kelma kont tmur. insegwihom ħafna u dejjem nitlob għal dan ma doffi raġel. Li kellek żwieġ sabiħ inti. kelli Għax kellek raġel li. U vera Għaj, raġel naf li fuq reġil, m'għandix xingerger ma u mallem. U bħalma kellek kontina kelli Tifla. tifla. Għanda s-salum il-ġurnata għanda ġiġ titfal u għanna ta' t-nin. Eventually mit il-raġel ħallini ta' 48 b'tifla ta' 9 years. Għattissa zgur ħadd ma ħajżomni Ma jżommok xiex. li mur il-knisja. Il-knisja. Iġifieri inti ma bqajtx Ma issegwi. bqajtx insegwi immur il-Gospel Hall. Sakemm kont U mbagħad miżżewġa. miżżewġa ma Ġifieri dejjem kienet hemm f'qalbek li inti. dejjem. Għattissa żgur li ħadd ma ħajżomni. U niftakar meta mit kont immur il-Mostan. Okay. U laqawni ħafna. Il-mosta fejem tal-paster ġifieri fejem Latrijani l-lum ġifieri jew hemmhekk ġifieri. Eħe. Għat kien hemm il-pastor li għandi l-lum. Paster Vince li jiġi Ilu hawnhekk. xi 17 years issa. Laqawni ħafna qed ngħidilhom insomma u you're welcome. U minn dakinhar li law qatt ma ħarst lura. Però kelli tifla kienet irribellat li għax ħasbet min jafx qiegħda nagħmel, min jafx qed fejn qed immur. Insomma, minn hemm u minn hawn ikkalmajta u qed ngħidilha li Bible qed naqra minn qed nagħmel xejn ħażin. U ħafna jekk minn tifla mbagħad telqet, iżżewġet u dak kollox għad nissa l-ġurnata tal-lum mal-istess pastor ma' Pastor Vince. Vince, senek, u m'għandix xingerger għax għallimna ħafna affarijiet, għallimna kif għandna nagħtu t-tajts u l-offering, għallimna li m'għandniex inqerru għand raġel ieħor u nqerru għand il-mulej. Għallimna ħafna u ħafna affarijiet jispjegalek. Per eżempju, vers fuq il-Bibja xi fisser mhux ġast kemm taqrah. U inti jekk taqra chapter u terġa' taqra l-istess chapter, tinduna li ara di ma rajtix l-aħħar darba, tifhem? Vera? Eżatt, eżatt. U għad nisal-ġurnata tal-lum qed nissoda, nixtieq nissoda iżjed għax dejjem issibx titgħallem. Mela. Dejjem issibx titgħallem. U nitlob il-mulej biex forsi jigwidani u jgħid li x'għandi nagħmel. Forsi mill-familja tiegħi numeruża li għandi. Nċaqlaq il-xi ħadd minnhom. Min kif nitlob jien ukoll, anka jiena. Kemm nitlob għalihom għall-uliedi wkoll. Minn uliedi jiena Iżadora biss, sissa li hija born again, għalkemm it-tifel iż-żgħir kien itgħammet, imma mhux ma jemminx, imma backslajda wkoll. Nibqgħu nitolbu għax it-talb huwa għandi tifel ieħor ukoll jiena ngħidilhom imbagħad fidej il-mulej kif nagħmel ukoll lilkom it-telespettaturi aħna ma ndawrux nies, aħna ma nikkonvertux nies, imma niżiraw. Niżiraw din iż-żerrija li bħal Rose, Sister Rose, li tat it-testimonjanza tagħha. Min jaf kemm għaddew jiena wkoll għaddejt minna ġanka l-mamma kienet għaliha li jiena kont ma' 16 jitan u qed inxandar il-Alla. Ġifieri u kelli ħafna wkoll persekuzzjonijiet jitkellmu fuqi anke fuq ir-radju
U jgħidu fuq, iżi fil-fad darba minnom jiena uħti marret għand il-mama tikpi, waħda minn ħuti għara xieqdin jgħidu fuq uħti li jgħeda maċ 16 xitan u l-mama qablet maħħom ġifiri. Ġifiri għalli għajina kontu xieqdin jgħidu n-nisi, kont nejdla jima jinteressani xiejt n-nisi, jina jinteressani xiejt il-missir tas-sema, għaxina Uddimu sammur, meta għammut, jina rridu li jara li l-Kristu fija, mux il-nis. Jina ħagġa najt fil-issin, li kieku ma konċ u ma milċ dak li għamilt bis-saħħa tal-mulej, ma wasalċ sa' għax kieku taf kemm għaddejt minn affarijiet, ups and downs, u ninkoraġġixxi in-nies biex jaqraw il-Bible u mhux sempliċement jaqraw u ma jifmu xejn, jippruvaw jifmu x'qed jaqraw u jsegwu dak kollu li hemm fil-Bible għax il-Bible huwa verità, vera tmexxik għal kollox. Hija miktuba xi 2000 sena ilu u tapplika għada sal-lum. Għax illa temba temm il-testament il-qadim, għadu japplika u koll. Sal-ġurnata tal-lum, għaxem sal-axħar ta' dinja u koll fil-testament il-qadim, ġifiri, bekk għalin anka f'Mattew 24, ġifiri, Ġesu jgħidilna, jisemmi anka l-profeziji ta' Daniel biex nistqarruhom fil-font, u jisemmi ħafna anka fi żmien Noax kienu qegħdin jagħmlu għal min jaħseb li l-ktib ta' Noa u li mhux veru għarra għax hekk qegħdin jgħidu wkoll dik l-istorja ma mhijiex vera. Ġesu qed isemmiha wkoll. Il-Ġona wkoll isemmih tal-ħuta li jgħidu li dik hija ħrafa oħra. Kemm jgħidu li għandna brainwashed? Jgħidu li għandna brainwashed, brainwash jagħhom. Il-biċċa edawn li aħna vera brainwashed għax jiena ngħidilhom moħħna ħasilunna vera sew il-mulek. Jien ngħidilhom lema. Fit-triq tas-sewwa. Għalhekk qed ngħidlek. U bil-broxk ngħidilhom jien. Ver. Ħasiluli biex jiena mbagħad inkun nista' nara l-kelma tiegħu u kemm hawn ukoll jgħidulna li jkun qrawha l-Bibja mhux l-ewwel jien għandni laqas qrajta kollha. Le, taqra l-istorja. Jiġifieri li qrawha tliet darbiet u ma mlitilhom xejn. Għax il-kelma ta' Alla qiegħda hemm għal min irid jemmina jekk ma temminix. Inutli, xejn, għami sa tibqa' jew għamja sa tibqa'. Inti meta inti qabel ma taqra l-Bibja u tgħidlu mulej jiftaħ li qalbi għalik. Titlob li l-Ispirtu Santu jigwida. Kenna testimonjanza oħra, ħatma l-Ispirtu Santu gwida, ġifieri mhux kien hemm jiena per-każu jew ura lili jew ura lil xi ieħor li huwa imwieled mill-ġdid. Ġifieri beda jfittex l-Ispirtu Santu beda jigwidah. Ġifieri l-Ispirtu Santu jiftaħ ħafna triqat, Ġesu għalinna jinsejjer u ħanibat l-Ispirtu Santu ma semma l-ebda bniedem ieħor. Orrajt l-apostli, imma l-apostli u disċipli u aħna li aħna disċipli tiegħu inxandru l-importanti, il-kelma tiegħu. Vera. Lilu. Mhux il xi ħadd ieħor għax hekk ma kunux qegħdin ngħidu l-verità, inkunu qed inxandru lix-xitan u mhux lill-Alla. Tiskanta, jekk inti tafda u jkollok fidi u timxi skont il-kelma talla bħal ħafna affarijiet bħal pereżempju tagħti il-minu inqas minnek, tagħti 1/10 ta' kemm taqla. Hija ibsa. Jgħidu, imma jiena tallimt li nagħti u tiskanta kultant jisom jistreċċjaw ma jispiċċaw għat u ġiri nkun gridi, forsi munnixi xaħġa u ma natijiex il-Knisja, jisom jisparixxu. Vera, jekk intom jobdu
il-kelma talla u jimxu by faith u xek jajdu la Iva, faith. bil-fidi, mela. Tiskanta ma triċ toqgħod tipprova u tajt nara. Le, tittamilha mill-qalb u tara kif jipremjak u jtik iżjed mill-li tifla. Eżatt. Iżjed, ta' Il-qatt Bil-garanzija. verament, Vera. għax jien ngħidilhom minn 10 euro jekk tagħti 1 euro. Eżatt, Għalfej tara bi kbira. Issa, mbagħad il-kelma talla tgħidlek li jekk ma tkunx tista'. L-importanti li tagħti huwa mill-qalb. Issa l-importanti wkoll irrid ikonna fiduċja min kun qiegħed immexxi l-flus li nkunu rridu nbirku lil Alla. Esku, dak Issa imbagħad tgħidu li Alla m'għandu bżonn responsabilità flus, tagħha. le, imma jgħidilna. Jgħidilna biex nġibu dawn it-tajs għalina stess, l-ewwel għall-Knisja stess, kemm il-darba jiena enuni il-Knisja stess, meta ġejt fix-xafa. Veru. Ġifieri, ġifieri dawk għalhekk qegħdin biex ngħinu lill-Knisja stess biex anke ikollha l-mezzi biex ixxandar, u mbagħad aħna ngħinu ħafna bħal NGOs bħal inti għandek fidejk ukoll Puttinu Cares. Ara kemm niġbru għal Puttinu Iva, u veru. għad-dar tal-Providenza u anki għal missjonarji li jkunu sejrin barra minn Malta biex jaqdu lil mulej. veru. Ġifieri daw l-affarijiet għalhekk huma hekk suppost nistgħu nġibu wkoll każ fil-Bibja stess li t-teżorir ta' Ġesu kien Ġuda li tradiħ u kien jaf li kien jisraq minn hemm ukoll. Kien ħafna stinġi għal-flus, Ġuda, fil-fatt bieħu lil Ġesu għal-flus. Ma kienx jaf li ħajja salem u li huma sa jagħmlu bih għaxu. Ma pasarx li sa jwaslu għas-salib, dik kellha tkun, kellu jiġri, ġifieri għal-Ġesu għalhekk ġi, ġifieri dak li huwa miktub minn Alla. Ma jħassru ħadd. Eżattu. Għana jkonna naddu għal-riklami, ħalli naddu għall-aħħar parti ta' dan il-programm il-verità. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi L-sponsors tiegħi tal-programm il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għannuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba għal-Ormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. Nilqakom għall-aħħar parti tal-programm il-Verità fej qegħdin naraw it-testimonjanza toħti fil-Mulej Rose li jien li nafek minnu ili xi 15-il sena jiena niġi naħseb 16 għalaqt jien, mamma mija kemm jgħaddi żmien. Illum l-ewwel darba li qed nisma' t-testimonjanza tiegħek jiġifieri flimkien magħkom it-telespettaturi. Tista' tgħidli forsi inti semmejt l-ups and downs per każu xi ħaġa li għaddejt minna u ġifieri u rajt il-kobor tal-mulej jew jien naf, ma nafx inti taf. Waħda mill-ikbar affarijiet li nix nsemmi, meta kien mitli r-raġel, ma bqajtx naħdem, naturalment xi 8 xhur qabel kelli nieqaf għax kont anke żjed qabel. Qabel ma miet. Qabel ma miet konna insifru nitilgħu l-Ingilterra u hekk. Allura nirringrazzja l-managers kollha li tant ħadu paċenzja bija u jekk għal xi ħaġa kienu jibatuni u nerġa' nidħol veru nirringrazzjahom minn qalbi. Imma meta miet li raġel
għat nafse jiġri, għat tisa jmut il-raġel u jkolli ġob. U għekken. Laqqas 15 wara, jajjat li Dr. Fenek, kont applikajt għal Customer Care Official. Jajjat li Dr. Fenek. U għalli, ejja issa, għax il-post għalik. Għatlu. Ġifir inti x'taħdem propja, x'inti? X'kont taħdem għanajdu hekk? Customer Care Official. Għabel Għabel kon naħdem. Iva, Għamil dawart ftit, kon naħdem bil-ħagġi l-insertajtek fuq il-telefon, tal-isptar. Umbat meta mintof keċċa l-Ingliżi, batna kollha ġo sptar. U kelli ħaġa oħra ġo l-isptar li meta fil-Ingliżi sbieħu bl-uniformi u hekk. Meta morna St. Luke's, kien issu għax kien laqqawna underground u kien issu ta' Florence Nightingale. U kifu taf qalbi kif li t-toħroġ dak iż-żmien, però kienu plejsjawna u kien baqa jien u oħra biss. Għatija li l-imsa ta' plejsjani din, u kienet għamlitinna ġiex sptarijiet bil-miktub, għaltinna x'daw baqali, għaltin nissa wahda minnkom tmuraw u wahda minnkom tmuraw. U jina qbat wahda u kont spiċċajt San Vincenz. Asna fejjiġi, pero spiċċajt San Vincenz. Kienu l-aħjar żmien ta' ħajti, għamilna ħafna ħbieb u kont nkellem anka pazjenti fuq il-mulej u hekk u da. Però qed ngħidlek l-kbar kienu daħluna as a charwoman fatiga. Kienet biex tibda, għat m'għandix choice, imma qasdhom ċejn. Kien ċempilli Dr. Fenek, għalli ejja issa, għalli għax għandna post vakanti u għalik. Għatlu issa jien, għalli iva jak tista. Mort nifraħ dak iż-żmien kelli l-manager tiegħi Mr. Mitzi, għalli ħataħallina sort of, għatlu għax wieħed jagħmel għall-aħjar. Min dikinhar qatt ma ħarist lura, kon naħdem ma' Foundation Medical Services, ditta privata tal-pharmacies u hekk. U il-ħaqt grade 10. Pass wara pass, u l-ħaqt grade 10. L-lum il-ġurnata. Ara l-mulej. Eżatt. Kif bir kek. Kieku ma kien xu, qed ngħidlek, kieku ma wasalċaw. Mela l-istaff li kelli miegħi kienu jarawni bil-Bible xi kultant. U kienu jgħidu ġieti. Kelli manager, l-aħħar manager. Kienu sesfulu xi ħaġa f'widnieh. X'għamel dan? Ma rġib li kbar salib, kruċifiss. Dendlu faċċata tiegħi. Għatlu jenna speċi minn tise toffendini tabda sekk, għatlu mis-sena tikasu, għalulek x'għalulek. Ġifiri bil-kurċifiss ġifiri, jew kien vojt Le, bil-kurċifiss, għax għalulu li jiena Christian u minn jafxa sebdan, għallu me anke ċuxjate. U ġab kurċifiss. U kien ma doffi xaħat mejjet ma jistax ikex ċuxjate, u konnajlu, isma melli triti, na mis-sena tikasu. Fim? Għal-esta kollox għasdam xejdan. Għax tal-uħed barra. Il-mulej. Ma tafx affarijiet li jiġru favur tiegħek. Aħna, naddu minn dbatijiet, naddu minn persekuzzjonijiet, imma dak il-vers li jiena nġorru f'qalbi, kull min għandu l-alla miegħu m'għandux minn xi xibża. Jiena anke jekk xi ħadd jiġi joqtolni, mhux se nibża xejn, għax jiena mhux il-paċi li tħossu, il-paċi li tħossu. Jiena ma nafx hekk ma ġieli xrajt il-programm. Eżatt, eżatt. U aħna niżbaljaw ukoll. Ġifieri aħna m'għandniex perfetti għax jiena għalhekk ngħidilhom għalhekk ġie Ġesu fid-dinja. Għax aħna ma nistgħux inkunu perfetti Alla biss huwa. Miljun darba tisbalja. Alla biss huwa tajjeb. Aħna. Tallimna kif to repent. Eżatti. Għax aħna peress li nżbaljaw, allura maħniex jiġifieri tajbin.
Ġifiri, kif taqbad tgħid eżatti kif qed inti, il-mulej jipprovdilna din it-triq li mmorru jaħna fejn aħna nitolbuh maħfra u dak il-ħin stess jarġa' jġibna bojot daqs is-silġ. Dak il-ħin ikunu perfetti ta' imma aħna umani. U kemm iħobbna x'hekk ngħidu l-mulej, imma kemm iħobbna. Jien per każu minn hemm malaw anke biex nipprepara dan il-programm sakemm immur għand l-sponsors Tħares lura tibda tajtina minn jiena dak nitlob kollu. anke Veru? bil-parking kollox jiena. Lista. Fil-ħodu, mulej għandi bżonn hemmhekk parking ta' xinkella ma nlaħħaqx u hekk kollox. Tunġudu, u jiena għalfejn xi kultant ngħid noqgħod ninkwieta. Anki jekk għandi bżonn nagħmel xi ħaġa dik ngħid kif se nagħmilha jien meta rrid naħdem u peress li jien ma nistax nirrifjuta xogħol bil-kiri li għandi u dak hawnhekk. Xejn kollox. Jiftaħ l-triq u kollox jiġu l-affarijiet waħda wara l-oħra. Minix qed ngħid li jiena bidejja fuq zaqqi u ma nagħmel xejn ta' ġifieri. Imma għalhekk għalinna do not worry. Tinkwitawx, meta ninkwitaw aħna kull qegħdin nagħmlu dnub ta' għax jekk Ġesu għalinna biex ma ninkwitawx. Naħsbu kif taqbad tgħid inkunu konserna, imma le għalinna biex ma ninkwitawx. Għala għalinna hekk għax hemmu. Jieħu ħsieb hu. Meta aħna ninkwitaw inkunu qegħdin nuru li aħna m'għandniex fiduċja fih. U mbagħad tibda tilha l-pressjoni, ommi ħassa kienet tivvintaħ l-inkwik. Ġieli kont inġeb il-ara qed naħseb fuqek, għax ma jmux jiġrilek hekk intina, jew hekk jekk ħallejt imbarazz anke fuq hekk kienet tinkwietek m'għandix l-imbarazz għandi n-nies u għandi l-imbarazz. U jiena ġejjin jekk ġejjin in-nies għandi ġejjin biex joqogħdu jaħdmu, min irid iħares, min ma jridx ma. Kienet tivvintaħ fil-fatt miskina laqas il-pilloli tal-irqat. Ma kienux jiservuha, ma kienx torqod imħabba l-inkwiet. Tridu tkunu hekk, mhux aħjar temnu fil-mulej u tħallu fidejh, titolbu. Irid ikollna l-fiduċja x'inkella it-talba tieqaf hemm sa jkollna nagħlqu. U jien sa nkanta kanzunetta li ġiet maqluba l-Malti, The Power of Your Love, waħda mill-favoriti tal-mara tal-pastor din. Kienet kantat anka fil-festival tiegħi. U kienet rebħet, kont għamil tal-ġenituri. Imma din hija maqluba l-Malti minn Mario Cacciattolo minn Alija u Andrew Kawki. Għal-Malti kanzunetta verament sabiħa bil-qawwa ta' mħabtek u kif mulej l-qawwa tiegħek tinżel fuqna u m'għandniex għalfej ninkwitawk. Isimgħu kantaw miegħu jekk tafuha.